Hello and welcome to the Talk with Sorintan Hore. Aja hina talk show hiwe kaknya episode nai aja itumna kanala khai kala interesting sala khai maramli itum ngasang ye salmu shidra itumna taija aja kum COVID-19 pandemic hi graina itum apam lila educational institutions being shut down sai laga school mathada makak pai tu je hiu maram sada itum avawang ra katam now ojang ra itum sai kora society hi shei gisha da lere itum school ka ngai lam ka pai chung khalai hau jene itum mui katam now bing hi yang la itum ukhnang lai lai le hi wang concern lai la gai na ka thana bing la ka sure bing la itum ka thada sa ka parak la ji hi wak ji wak sang ye sat le humoram le aja itum nang sang ye salu shidra aja hi maram hiling sang ye sak vai da itum we along le hi ashing la khaya guest katum panelist katum rang rumi de le in atum le ava introduce samire ka le itum welcome sak we say kare sada queer lumi awungshi tangku katam now saklong we education secretary sami de le ka kanya sada queer amar ka somoshi former principal Oriental Naga Academy kala ka masada queer Yermi Kashung principal KTL Excel Higher Secondary School kala the president of Principals Association of Recognized School nishigatumna apam hilira laga issue show hilira jang mi dakle wang kachung kaning she ringpai nutumna rajang kami mangai na kala itum ngasan ye hu mangai na itum society le khang che kachung ga khuirara kala itum young dakle viewers spring wang enlighten gazaya program khang sara da shit sange itum ngisang ye hi mga khui wa khwai sa se jana kare sa da in a question ji thada ga thro sangai itum na thai ji arwina hang khai da the closure of educational institutions in itum society li impact ka chung ga lere jana remake up the in a kuira lumile question hi address sangai direct sangai hi ka situation ile achakum wen tulika achara shungda tangku katam now saklong hina itum moi tangku we apex body aksada apex student body aksada ki mamai sahaira ki plan mamai sadlai kala katha da implement sangai matala ga na itum moi katam ka show pong le gi tiau mai ka khomai khai mi lo ning sila ga de arui katam ka se hili jai ra ka itum na ka tong khana thai dak le ne acha kum mui na pandemic ki ne itum le all of a sudden itum le hita situation ni khira ni gai ni hikta situation alung hile la itum katam ka si himang samplung ra jaw ka da ocha bing na la or ava na la or school way administration bing na la lang mai da chili leida leya organization bing stakeholders yaw ra leida da chi bing ka tong ga jing room sir la ga itum na otsara da lei gi chi ba hi re mai thui da hangai kala hiwi otsara da le alung hile itum we disadvantages tra khalai sala la itum mung kusung ma bang pai tra khalai sai tilala itum azui hili matai la kai ne itum na thai gi ba wa hi itum li option mi da klei mening mane itum hi wa out of necessity tha da itum li hi ka tha atam hi khira me ga da lei da klei existing best possible means by khira la ga chu resources si chin la ga itum hi da chatra da klei ne gi ji ba hi ina hi de mai thui da hangai hi chatra dak lewa lung hili hi chatra dak lewa lung hili matai makeup the arwi ina hi da hangdangai ocha katam nau bingli awa bingli kala khiglei bingli principals bing administration bingli ta hi ta yo ka lei dak lewa lung hili mai ngachei dak la lung hili tum atap sa man da lei kala atap sa khwai hi lam thalagai hot na da lei gi ba hi ushit ka sang ga jan le kala inju thei ko khoi la lei ba mai itum bi pandemic in hit how the physical classes malay by to the ojai na katam na ba ju interaction hili ke jo cap le ho the information pass ka sai hili cap khlei wa alung hili information hi da cap le da khlei wa alung hili ocha bing na la athumui pedagogical changes pa hi tra ko phira la hi sami da khle ni achakum si chin cha da khle means pa hi la improvise sama man laga kathar jiwa lungjili or sa ka pai ju min cha lungjili information ni matala ga na pasa mi da legi ji shan ku ye katam na wa lungli la athumi ochali depend ga samang baning luila ka chi cha khalata athum information siksa tu yai ra ba tam khui khangai thuk mai da machu khang sak ka ji ba hi katam na bi ni ra da le chili TKS as an apex organization akasa da katam na bing ji wang te itum na phaning mi dak leiba hi na ka thakla ji ka
institution jili walaga oja ba ju role ji thum nam wang ro bai tui ava va jili walaga ava va wi role ji thum nam wang ro bai tui ka TKS as an apex organization itum na katam now being welfare lila ocha being lila administration being lila ka tonggaling right cha the trick sa laga hu means ke tyo ka leida klei ba hen ko tonga itum mi benefit sa se gi jiwa lung jili itum wa chara da leida hangai hile matai mai thui da itum na khisai ra kala gi question ji ra tai ra kha question ji ra tai ra ka aju ko mo ya lung hile itum ma pa mi le thai za ra klei ni internet with facilities ma matham ni internet facilities ma matha do ka da TKS na telecom services si matha sang gawai ge hi sak lagai ne pressure sa da le atam atam le tum telecom li tum sampang la ka khardan na sa man da le ka la hi ngajai sang man da le ge ji bai li ushan ga ko ya ga le ka khni ya ga le kadam ga shuwe alung hi le administration being the internal policy sham la ga school fee wi maram li le da kle hi le TKS na machuk ngurum sir laga pros and cons ki tonga machuk laga TKS na school fee we structure hilila or admission we structure hilila itum nam thalagai ni yang sang mi de legi ji ba hi inaria mai thui de hi bai hang ngai. Okay, ning share kuira lumya ungshi same question kangrai ka question ni kuira Yermi Kushung as the president of PARS kala KTL Excel Higher Secondary School we principal laga sada katam now bin we wang under your presidentship kala under in your administration kada da khima mai sami mai li acha ko man chul ka achara shung da hi kaji tio mai ka mai khai mi lo tangkul expressly hikta platform show me da itum yari tonga we issue hile phap tang rum ko bai ita da elila invite sak mi wang ningishi mi ngai de lai acha ko April when shan po ka 16-17 months ago, national physical class masam phangla ra khai ni itum we wang we issue hi ka thar sao da out of sudden da lockdown hi rao da ka chili itum la lari ka tam hi mang sam khawai jau da itum khru districtly laida clay private schools institution ka tonga itum PARS wa longli series of meeting pomra laga itum ojaping ariwe kathar technology kathar we situation hili tum adapt sama man laga itum class hiba atum we means of learning akava ran mi khawai sap thung raga chwe na itum hi thada how pokli we itum online class ki hi WhatsApp baina thada class hi jo homi man laga itum ojala tam koi man kala katam na pingla parents ping la chile depth sama man laga chi sa da hopok mi laga alung ka jang hai na vai tu mi online class la live streaming class yang chila hopok man da sab sa laga online exam la ka chung saming ro pum pum me chaina cha kum situation acha kum li yang ka achu kum hi wa itu mara ka teo ga depth sa khuyau gi da achu kum hi wi aina wa itum matai me da matha ga sang pha ga sang ji itum sashak rock sort like ji iwi tada thai ka ba thai ka khui ta lei de lei okay ning share kuira amar ka somo shile ina question na ka thro sangai le arwe TKS and PARS representative sada anina achi tada sarai de tada sad le ji kha hang me re itumwe tada in general society hina mtala kan katam nawan ava hina ita changes new system learning hili itum kada da adapt sali kala atumna TKS or PARS na introduce other means being hi itumna kya ka effective sada adapt sa kui leji na tyo mai ka share sa mi lo no opinion ni share ya da man sagla khaya platform le da privilege sam bang sakta actually changes is very much sudden ne ava bing la ocha bing la kadam no bing la chot lak ta le ne ka in the course of time adapt sama mandale kala jiu lung ji le ocha bing khang chai mang ning la kadam no mang khang chai ning la abu ba bing hilil la kdeu kha ihum na online class quick mi da abu ba bing la online parent teachers meeting sa mi si jiba kala online counseling mi si jiba kala online counseling mi si jiba kala online parenting tips mi si jiba effective sama le bai si sang okay
Thank you. Ishi suggestions come da ming rock the lay ning shi. Kanya questions he queer year make shuni tro sangai ari itum na tio make hang shop online classes da itumi katam now bingli online classes si kada da khui mi lak the lay ari present situation li kachi hi tio make hang ming sangai kala whether it is effective and to what extent it has been effective itumi khanga cha regular class ka kaina, and then is there any alternative means itumi online classes mang ni la ka tai sak pai la ma lei sa ni kla ji tio make ka hang mi la itum already online class sami dak le we difficulty si kachung samang e school wi shongai nala oza wi shongai nala chitaka mai na katam naw la parents ping la te le de le sim kholi itum mobile ma khang rin hi problem ka ka le de le atang security case we education secretary na hang mi hai da network issue hi lei lak le mai regular mag sa hi lei le chaina achu hikta platform hi le sambang le laga hi we network aina power supply hi ba ta 24 hours hi ensure sami vai ari hona tam hi school ma ka pai la pom da khle tam hi online na ka tio no means of learning ji isum school na oja pin hot na dak le hi network ma sambang lui light mong lui jai ga ji ka tong ka fel sau gi da he isi we long now being now the time the young sang me why ke la the platform really advantage ku la jila pongai online class sa kami hili itum family ngatai the problem je le sare ata in hangai da kai ka ba mobile hi mong rin thu gi da chu i wangai na school pinghin ara chi accommodate sa sir vai wangda ma thor song hoina routine hi shemi phok haini routine hi shem phok laga nga chen pum pha thruk oina tangda itum phang ja pung 9 to 3 pm hi school hours sa de le ga sane kari online hi hina means of learning sa le hau gida laga chi thum li difficulty si le hau gida hi ta dei thum kalata solution a khura ga vai chi wangaina na thor wena da oja ping sacrifice ala sal ka thor wena da ngachin wa sung da routine ngatai da chidai ga naw ku chung bing chila class hi song lila na thor song kai khana changau kai khana shuni changau kai khana ngachin li changau da chidai ka ituma accommodate ka teo ka saga pai le ka chi waina chi thalang ran le ari chang school iji chawi itum pars leilala pars aka we chingli hitap lung se ke chilam sa pai la le chi wangai na iji chan we school we condition kala achna provide such facilities we alongly iji chan phamui thik ji jing ran la sang rok sort le school kai kana arila whatsapp aina da johomi da le re kai kana hard copy na rakhoi khwai kai kana recording sa laga WhatsApp li johok mi kachila le re school kai kana da live aina class khui mi rok tak le pom de le as of now original we itum na school na sami ki subject ji thada ya da sami rok de le lockdown sai la itum exam kani si ka thum si sa gai la le pom de le exam ma sa ka national bi hilari mo pa thu ki da ta ji home base exam aina sa ni effectiveness for itum tra mahang ram ne ka chi tha wa sincere sala gaina now we ka tam gusule ning sang laina ka to mi dak la wa ping wang ba home base exam sa sala ka na la kai result sambung pom mai ka da hang ro khai ta itum physical class khoi ka sa wena online ne ka tam gu hi oja wang la chot la khai akne physical contact ma lei thu ki da ra ali ta instruction chong mai da mengai la ma mi ku pai ja chi we difficulties la ka chung lai pom mai kala face to face na ma sam phang thu ki da in online class khoi misal la ahi national ba he ka chung kat ning sang lai na na da lai ga chi to monitor ma sam mi pai thu ki da you effectiveness pai ba ka chung ro ma lai sa la pai kha ta la ari situation hi le means ma lai lag la hi mang lai da lai hau ki da hi le tum na tong na da seriousness lai mai da sa kha ba ta da
matham dang hi improvement wa lei lak lei da shan khui tale Okay, ning share sa. Ari thaka with a better electricity and better internet connection, effective sa mai kare ke ji hi machan ka sang. In your opinion, itum online classes kuidak li ka da quality improvise sa pai rak ji ti o mai ka share sa mi lo kala ari leidak le trend ba hi no we take ko le quality and effectiveness kya ka ta da itum khanga cha we physical school ga ji when the differences like le ji la ti o mai ka share sa mi lo. Currently Spanish flu da Russia way pandemic tam jile masa pai mda school tha close on sa sarawai je dam jile school close on sa ran education continue sa by means and ways ka phadan radio utilization side pa hui sambangai Okay. ji hon ka mai na chu hele almost 500 days ka kai school makam ta shutdown sa khai ta hele online hina one of the best solution da hangsar dai the itum na online is shin thai le khaba the blessing in disguise sa kan sai ki wang kla ji ka online class ka sa tharan hi katam na wai na oja by one on one interaction we opportunity sambangai kala free from all kinds of distractions ga khni li na oja bingi online class har jo gi da conscious sala ga ada class in katam now being parents being to la yang da leo gi da the best presentation sang yau gi da adom hi beating around the bush masala to the point prepare sawe kala lesson plan hi concise sami khare yang kala mai mag shagad no bing la comfortable sala class attention ship kala phab mag da dharan ithum audio and question han bai le even audio and mang han gare kha kilo text message and sa bai le So are we know hang dak le hi itum apong hi context and hang dak le ka in general. in general Yeah. Okay. Some schools are practicing right now in Ukraine also. Okay. Yeah. China chilang mai da now solving weaker students by classroom akli brilliant, average and poor students. The zan mai da like no be class teaching he phap mag da tharan kisagale jika like if they use TeachMeet app. Class he record side of linda. China they can repeat and they can learn the lessons in repeat mode. Okay. Go back to the lessons. So ngazan da hlebing wang a blessing a hang sa gi la sing thei da le ka. Yeah. Ka the sad part a na kikle ji ka online class with blessing kya haling sal la itumi digital equity, digital divide le o. Some parents afford masar le o. The hui problem hi na main a hang sa da le. Chimning ka ukruli schools ku jong he da slowly evolve sa atep sa man da le. Parents being le evolve sa le kadam no being le evolve sa le. So I think it's a boon. At the same time, online class is not the end in itself. It is going to be a supplement. Okay. Tahangai ba yang? Okay. Ning share kamta point share sami man le hili relate ka sa question hi kuiro lu mili lang han ngai are online classes we maram li itum tiong mai ka san ngai sai re no opinion li itum yes are in the best means sadly online classes kuida cleaner TKS na schools mili inspect kasatran or katam now in kharjan kasali online classes kuida clay atumna means chichinale for example zoom chichinle kai na kai na teach me app kai kana whatsapp li la sadle he sada clay he kaya ka effective sada thaidle is there a way to improvise TKS when and then complaints ko chungkala raba bamle online class khu hen ara mi katam na kai ka mazang la school ma ga hili advantage kul ka ngari ngara thu kai chungkala le TKS we roll hili hiktawi situation hili kata da khima mai sami ka phara sami ngai kala khim sa le ki hila tiongwai khala share sami lo TKS li expectation khalai ba hi cha khwa shung da khalai ba maning la ka TKS na ka thadang khi sami la ji ba maning la ka TKS na ina ba hang ngai ba ina ka TKS na khya pong mai li into chal ga yang mai da le la ji ba ina hangai khu wang le ji ka atumna ocha na katam nauli interact sa mi dak le certain instruction a hoi aching ni sa mi dak le ni lang mai da katam naw ji we attendance katam naw ji we concentration level or atumle assess sa dak le ba hi ocha na sa dak le ni ji itumna ba ka sa maning du ga da hi ba hi wa itumna hi da sa pai ge ji ba ji hi da sa ra ge ji ba itumna instruction mi bai mi ni lang mai de itumna force la ma sa bai mi ni ji ba ji wa ji we ji thao ga da TKS na ka thak la ji ba ju question bai na mara lu la ka ki mo ngai ni improve sa bai la ge na hang ni je ba itum we
ara online learning or online class ta hang dak lewa alung hili ka hili itum na phapta ki jiba na bo kimot aina sijin da legla jinda kimot aina sijin da legla means school guy kana sa dak le hi notes mang mi dak le ni chumai na sa dak le hi national ti naw le la sa ka bai la mani mani kachi cha khala to operate sa ka shap kachi cha khala to hi ne gi ji thei ku gi shap mi ping ji li sa dak le ni de no kuye lang mai da national ti naw ji li la sa ka bai la mani gi ji nei ba hi wa che na ocha bing na notes ji ho mi dak le class khu mi dak le ba ji in wa school bing de appeal sa ka ngai a ka ba na ba pukis with knowledge pa ji question and answer mang ji li focus ka sa maning la ka lesson ji na ki hang da le topic ji na ki hang da le gi ji ba hi ka tam naw ba ji li thala kai na hang ji theng sak ngai ti khimin chai na hang stay ra ji ba ji school bing ji the best possible ji khu shok ru no question answer mang ai re jai ra ka tu mi knowledge limit sak ngai sa tu yore lang mai da limit sa tu ga tam hi li tu arwe atam hi li ba competition spirit hai sa la ka atam ji li awi question and answer ji mang ngai na maning la awi lesson wi phap kata jin na chat le ga jipa jin awi bang la ka kan khana lang sa re ko lo aja ping ji wi bang or school administration ji ping wi bang la ji ka tong go bang kan khana na sa re ko la society wi bang la jipa jin na pham tu ji jipa jin i ba ji hang sangai okay ki kam thap ari hili online classes really mainly ari he practice out the hili focus all you should say athang queer amar na kahang da online classes it's like a supplementary hang da jena are thaka ithum hi regular classes ma ka le thu hoki da supplementary classes mo le le thaka ithum athang we fees jilirais rasai are Manipur government na chon order shortly fees collect sag by hi 50% kala oja we salary 70% the shoke ashin order shock hi at some aina tickets na 50-50 ana shock lui jen eva hi ngan khai ka queer amar so mostly fees collect sa 50% hi kala 50% salary kami hi justified sa ka masa are we present situation hi li yang laga hipa hi katam nawila ava wila ojawi perspective patum yan yang laga no opinion ni ka thakle chi kha share samila importance la hai question a ne ari ukhul we private oja bing we salary average aina thak 5000 to 10000 we range ke khle tha da shan kui at the same time chain manage family sa da le chang da ne da private oja bing da chot la ne da le ne ada thang we dar gar sa ji chain ang ring kui da le je kala chi ma sam phang lu ya kha chi ka town sa lu ya kha ka family manage saura 1 point secondly itumwe parents ping jika itumwe kuchunga parents e government employee maning mane daily wage earner chungmei khar da klene ta thumbing le fees impose house ji ran athumwe kuchot chang chung khalai babam da he itum government policy makers ping CSOs ping kutong zangraga oja bing mangla machu computer gar sai school proprietors pingwang ma chukmitar gar sai abu wa pingwang ma chukmitar gar sai nawrau pingwang ma kana ocha pingwang chot khai chim sa paim ne kala ukhruli na survey sa yang da khle trans school ku chung ka ocha ping le tolok meter la le lak tle ko ocha ping kai ka upai ma leim da nawra ping le tam chi thai ngai sa la maram da means and ways ku pau gi da otom no tha khai chung ka le lak tle da hi itung society le ocha ma le thura jai ka itung future dark sami kharaw aina ka da oja kham tha ta retain sa pai ra ka da thum meter gar sa lang rin mira at the same time nangra bing hila athum na ter gar sa education ji miza shapra quality maintain sa pai ra ji bai itum ka tonga a khaman ma sa pai thwe wo ye you take a khawa thi shuda ka tonga jang rum laga the best solution ka pha kham ter gar sa da ku okay same question queer year me shungli direct sangai de no we association hili kala no school kala the practice sound mai dele and why kala I mean fees aina fees collect ka saina salary khami ba hi kala the implement sound mai digi si ba hi tio me ka share samil itum Manipur government na 50% school fee collect sa laga 70
person tolop milo kujipahi itum ukru iwang sakla kaya akane itum na district hang daily compare satranli itum ukru na kuida klai ka jang school fee hi tiaw la kaya amount akala sadle 600 500 kuida klai le 50% khoili lo jaiga chaina school manage sala ka 70% milo kujiwa sakla kaya akang sadle school management bang chi vaina aru isi etsum na isi we ensum na TKS na 50-50 sapa hili itum wangwa chamai da chikhoi de lai kha ina chak sa tolop chili scale down sa me laga awawa pengli ina da ning hakhawai appeal sa ngai wa ina tolop chak sa chi wena tiauta mai laga best services samang pairala ga ji hi itum question sang yi ma pandemic ji itum ko tong lia cho thai re itum private school mang machila kikla itum public school la chause jang chilla itum kisada miyang sang la pom hau school fee kami pengwi institution ping mangli tada takpom naga no lai haila itum nawngra ping government school ya chung ka dle atum fee mi thukida atum class ma khui mi ka tada khim tham ne kachi hi itum phapta yon le de government na tolom mi dak leji itum revenue aina collect salaga salary ji mi shop bom bom we jawida itum private school wa school fees ji cut down salaga khwere ju athishu do oja na school na oja ping na tiang mai ga sami ga pai sami dale so even pandemic atam hilla something the learning opportunity ji sambang da chatlai jo ka itum we government school itam dak lai ping ma hi sambang le la ga ji itum chila yang mi se school fee kami mangli laring da tam sagra tam school fee ma mi thugida laring ma tam la khim tham ne ji itum society yonau gi jai de gi ji jam i ji pal hang sangai chaina awawa ping la appeal sangai hikta platform le itum ning hak laga ma supreme court na wa a chukomui verdict ateshodo 15% hi concession milo kjine kajili kajbawa athum da thada paisa chi kachung school ping sampang no kajbam ning la athum la hi wena school management le sad le hogida hi wena manage collection khoi la go ja ping lam tham ida atang isi oja amar na hang haida da tolop tiau laina za da lai jili tiau mai card mi le ga awi simkhuring wai wang na khaidra li awi duty jili faithful sa shabla ga ji hila question sa pai la ke ka the ring pai isi hekta wi ka sat la khaya tam hili itam private school li ot sadar le the teaching staff no non teaching staff no school cooperation talai na mi laga ka chot hili khang rom da the tiaw ma me ka icha wi sa khap ji dedicate sa la na sam mi dak la ji wang wa chang kat i salut sa la ge supplementary question ag sali shi okay ku here mi le itum ari fee structure wi hili parts as an association he were members being he is a certain nishiwi association chu mang with decision ako with directive ako li fees collect sa salary pay sai like at some or TKS we a new we direction chu li appeal li chat like school members being ji la tiong me ka hangilo and then if that ari ka hang da tolop tiaw na so mole management sa pa lai how is there a better means are we 50-50 in the best means sa like la tiong me ka hangilo ma generally tum reach we directive chi sika chi order chi sikla chi le sur shard lai ka ta dai tum we along li phapta khang ro khi ka chi ta na school jina jigta we learning opportunity ji provide masa mirror ka school jina la chung mai da la yang mi laga hi thum da samil la school fee khui phung ra ji song bam ning la school jina thamai da sami da leila awa wali phaptang rong even government we as ko we order ji la hang bom parents ka ji thana if they are willing they can pay even more than that jang 50% ji la chung mai da la mi pai ka ji la yaw ka ji mandatory maning la parents ping la consultation khui laga parents ping la mingai de ka ji la mi pai chita ka mai ni si pars la
kajita school jina itum hikita tam hili online class lam ta dam sami grar learning activities tra kama mirror jai ka school jina la yang mi pa ji yang miru no ji lai pam pam me ka itum ukhru school ukhru hili tangkhong lai school sadak lai school avuvuna naung rang teng teida category hing teng teida lai chapong teng teida itum school itum mi pingling jon mi lak lai rank holders pengli itum na ka tom sada fee yang kami ji category akhane tada sakna hai wangai na school teng teida yang ming rok tu lai orphan sauda hiktawi lai yang kami lai pom me jeni itum mi lai ke tomi itum mi pingwa mai phapta mamanda lai na khuila ka lai tam hong rok ka chungul lai pom mai re ka kai ka ba lai ke tam hili ta the least priority in hayau gida tada itum admission khwel ga drop out sa khai singkum ma pela yang tada batang hai ka chu issue la ka chungul lai pom le ka tada wi thai ka khwili ba itum private schools ping hi naung rang teng tei da category wili itum ka shop ma chon mi da lai ka chi la tada hai ngai da okay so averagely na manghan ka ari 50-50 lai da lai ba hi hina best in terms of practices or hishong la phamai tui jing sa lai ka is there any alternative ari fee ka lai ka sa salary committee ka tai adjust sak pai na options lai sarla or no company hina best ng sarla school management kala oja wi song phaning kawa 50% naina lari tam thai kala tada singum pai ka sang ji wa chon haw ro ja pe mai ari awawa wi ka sak kala tum ka tong ka sak sam phang dak la hi li yang ka wa jinna itum tada jinna middle part wa sad lai kai wa sabai ni ji bas ka chi ta school na itum wi ari hui online learning hi ma thamai da sami mi ji wa ma au effectiveness was a another question ne jang ka school ba na itum wi khang cha wi 6 period 7 period thada ma sami chawra salala say 4 to 5 period sami laga school ping ina school fee itum khang jaina khuyawra chini je ya wa wali mi sat mai klai ka ji ba wi itum mai laring ma tam da akama singum ba ka paisli government na mass promotion milo da order so ra sala bai ka competition wa continue sa ba pom bre jang akama class 10 exam tha class 12 exam tha akama khang tai public examination level competition wa lai ba shon pom gi ne promotion class khang ka pam ning la kui mu tok likhi tam sang li la ba important sa gi jang chaina school ka ji ta ne effort sam shabda provide sam shabda class chung mai da khui mi re la i tum wi khang cha wi normal line ma tham da ngau se ka ji plan ka sa lai ni ji ba ya ji ka tom sa ngai lak okay ning share kuira lumile question out tro sa ngai le ari chi li relate ka sa remarkab da TKS we directive ka shok chi 50% fee kui 50% salary mi gi ji we reason hi tyo mai ka I thum li bhaptang sang ai and then he we directive li ka chi tha school or colleges wing na practice mak sa lei sa ka lei da le ka tha da athum li nashina TKS we true na ka da he follow sang success or mak sa chi tran thum na ki mu chukli chi chi tyo mai ka share sa mi lo TKS na 50% da shok tak lei ba hi ina phap ma ga dan ya ri na ga da mu chuk khui la ga da phap ta hu yo kla ki mong an phap ta hu kla ji ba ik la ta ri mo khlui za ra mni ki wang le ji ga isin na ji mention sa ga with teachers with salary maram ni mention ma sa mni ka tam na wi 50% khui lo ji ni okay jo reason behind ba na ga tha ga ji ga tam na ga hi admission side ra ka school ji le admission side ra ka I wi ka the na tang da charges struck ang vai school early facilities provide some gi ji charges struck le lang mai da itum simple line yang sei jai ra ko ocha na marker sing dak le chalk sing dak le ocha na khlo maning mane ki tam na ba na khlo ne gi ji I understanding ni sar ga hai ne da phui lang mai da school ji le alung li le dak le infrastructure le dak le ka tong ga hi ka tam na ba ji ne enjoy saru no sa pa ya gi ji hi laga chu aman da mi ra ga ji ba hi ba ji chang ga ni tuition fee ji le chang man da le admission ji le chang sar ga ni ka pandemic adam sao ga da
school li shung ho ka da physical classes mu kui bai to ka da katam no ba ji ana sambang khang yi ana sambang ran ji enjoy masa la pam da le ji ni ji dai ra ka khu wang ai na katam no ba ji li ana masam ka phang wi ana enjoy masa da le facilities ju aman ji re char sa pum rak la ji ni question ba na ocha li chung mai da khami tyo mai da khami ocha wi suffer ka sa ma ka sa ji ba ji wa mai ji question khang te lu ni ji ba ji li in wa cha ka comment masa lu ge ka iwe aru question a di shu de ju logic ba ji itum ma ji mo ngai na ra ka ta ni ji ba ji iwa clear sa la kai hang ni ngai ji ba ji ba lang mai da aru school kai ka na follow ma ka sa ka ji ba hi lei da lei lak da lei itum na wa ka hang la wa hang ai de wa sam bang la wa sam bang ai de ka khi min sai na ka tha da khi a pong sa rak lak ji ba hi ba ye hi li share sa gi ji ba hi ba ye cha la khai meaning mani da khu ye ji ga ji ba ji itum na la mai a long li internally da da itum teo ko yang vai la sa ge school ji li khi moi na pil sa bai ra ji ba ji li tum work out sam man da le ki action da da ki action ba meaning sa la ka khi a pong ai na tum li ji khwing sa ka vai or swida ka vai ji ba ing ran rak la ji ba itum da je sa ba pam da le ji ba ji hang ai ka ji wi strategy ba ji ba ari da hili share sa gi ji ma cha na ma ke khu ye ta ka kai mlen le aga room sa ge sure aku tu wi system ma ka se sa laga na snawa khana college sa le school a le lari wa to mro ga admission nga wa ye ka chang chang wi payable fees ta nga wa pum pum me chaina chu wi system ma ka ji aku tu le sir da le laga ukhrumang ai na tai hangai na admission sai ga chijina kumpai da mane sab sahor no ji ba itum ji ba ji ke o phap ta yon le de ji ba hi ukhru lam ning la infal li no state khang tai li no all over india no fiwi account ma tai da khlai thlong e admission ga ji wi tai da khlai jagu da ji management ba tai da ra gi ja de ji ke hang sangai okay alright ko lu mili na ri aka clarify sa khu ngai no wi le directive ko shop je school fees wang is salary ma jang mane ocha bi salary ma jang mane okay aga ina ko year mi ko shung le aka hi direct sal yo ga ta ga ashu direction le aka mang chiling room sang hai ban ocha bi salary ma jang do da gas ne ocha bi ni hya ka mi lu ji ga ji ti ba je mi sing sa ngai mi itum ti gas li ocha bi li la hi da sa chat le directive mi da le ji ba hi i ba ji apong ngai ne ma mu chung sang ngai mi mai chi in aru chi rangai ji ne jena chiule 50% salary milog ji bai tickets direction lima jang thugi da ina ishi powers president kuira year mi shung li ngan ngai qwe hina shiwi powers wi alungli khangja koi kasaka or is there any other directives or order follow sa laga 50% khami glai ji bai teu me ka thengai le ina phuning hong tha ka at some way directive le okay jau gida ara tks la bai or khangate unit la bai at somewhere singly le how gida ji na ta cover okay at some all tribals right jau gida ji hoina ta cover sasarani ga da yu ji da khoi ngai fire clarify sa ku ga ji fire ari tum na khang je khiang ka itum we tanghung le li private school oja bing hi yang ga salary teo da hang rock share da klei tha da thei le chena in a queer amark so much le question it throw sangai do you think itum we private school oja bing hi atumwe quality atumwe effort mi da klei hi yang laga atumwe deserve ka sa salary ma sang phang leim la atumwe underpaid sa le lag ji no opinion teo ma ka thengai and then what are the other means for example oja gai ka oja sangai lan sa da klei le sa regardless of his or her salary ka itumwe school fees ka da collect sai teo nai da school na manage ma sa khar la le hola or ada ita situation lir no or in any situation oja a ka li salary ka mi hi administration ji we responsibility la ke ji bai la teo me ka share ka sa mi lo question ye sakla hai question a khane ning thalai hang logic ka oja bing underpaid sai ka ji school li ma pen sang ngai ne idum we okrul we school fees rate he district daily compare sa ran tiola khai ahli zangai and oja bing we salary he raise sa se je khaba school fee he raise ka sa ta gar sai ji proportionally sal ga yaruin na chak la ga theo mu ne he proportionally sa ka ma sa la underpaid sa khai thran oja sa line sa sal la a we tar gar sa mangrin da oja sal ga oja sa hi na profession tweak mai we springboard sa tu hek chung glai itum brightest mind he
teaching profession attract saru thui the hi thum society bing ta khane oja bingli the best salary ming sakai ka means and ways phalaga so that we can attract the best minds ta ka ithum we naura bing na the best education samang by possibility lai mi khara da chi sangai the hi overhaul sagi da lai ni ada sudden changes amra pai mari pai okay and chi thukla income chuk tar gar sai da kui pai okay okay ning share kuira year mili in a question trosa lyoge arui kuira amarna share sa ga da ithum with teachers being oja being attract sa se jiga khamata attract sa jiga salary la khamta la mi phlong re so he will mean see school fees increase ka sa hina best means raga is there any other means salary ma tha mai mi laga oja khamata recruit ka sa gi lai lai no way opinion ka share sang mi lo no ithum ko phung we apom liva any project ka singai la school sa ka ngai la or in a tukan na ka sangai la ithum we government when facilities sampang sak tak lai ti ola ke samna re tum ithum school sang rok tak lai apom khang daily ba bang we na ka chong la khang chong ji jo tai kai thum le zik thaw means lam lai thu gi da iji cha we ka lai je na invest ha la ga hok pok maning thu hok pok maning ho pai ma lai mai hi sak la khai kala matai la khai important issue ha sad lai jaw gi da itam kang te source of income ka pha la itam limit sa la ga na lai hau jaw gi da ho ja ping we facilities are itam na me dak lai chung we da mi khawai jai ka wa itam fi hi la ma kham tai component na ka ba sad lai kala jli itam we crew headquarter hi wa longli school kya ka darkar sakla jemni kai to mushrooming of school hi school chili la hil la ka laga ka school ka chung ka kai laga ka tam naw ma lai thu gi da chene ithum quality maintain sa ge ji ma sa ram da ala sa zu ila sa zu da lai da lai la ka chung lai bom bom mai chena ithum ta da hik ta na sek ma man le laga isi wi lo naw ping na ka tam ka shu hili priority lai la ga na hai mi laga ta da vision lai la ga na chuk ma chu wa mi laga itung we apom hili tangkho we district education board form sa ka pai lela sai laga hi itum school ki pa na sang saksi kachi tha criteria fulfill sa hai ping school sa si laga oja ping le tolop kya mi si kachi tha qualification khalai ping le oja ka pang sang si da chi da certain institution akana itum ni monitor sa mi laga supervise sa mi si jiba itum tha we longli education sector hili khang je hi thaila pai kha jem ning la itum mi ta free hand aina iji chawi khalai I chaw kun to I chawi sa ka shop je na ta sa ba lo je ka itum hi ta da target akham ma khalai tha da jang ida da wa shon da da rai ka sang hi ka sak fu lo pai da san kui okay ari survey jili ari ana district managing board ta ka da chik thau mong am mention sa ji awi mention sai nek teu ka khang sang au ne sure isiwi TKS plan lila chiwa lei bapam gai ne kala lei ping gai ne isiwi atam li chingum ka thumang mane ka chi tha sai jila le isiwi atam li itum no otma singkarar sala la khanau future ba wiwang or next term wiwang apong hi matha la gain framework ki yek ni hei laga itum hai ni ngai ji pai itum lei da le ka pandemic ki pai ni itum li arui hi li itum na chatung chat wa laga meeting sa ong sa wa laga ba sam phang laga chat ki ji pai laga sak a ga le lang mai da chi ung da khawai gi chi sem bai mai khawai gi ji wiwang ai na isina education survey team da la ka sem khawai lang ran da le survey team ina ka tong with the overall management overall relationship between teachers and the students or administration and teachers and students or the parent teacher relationship chi ka thau tong ka le yang sir laga tha ga hi da sa pai ro lo mo ga ji wi ka tyo ka le yek sok laga itum ji ba ji atum we ari principal le da le ari main stakeholders being proprietors being lo ko sang laga itum mi ma tha la ga na ga yek sok wai ga ji ba hi ba khangran ba le da le che khangran ji we alung ji le private school lei dak lega tonga hi uniform maina atum academic calendar la ga leng sak ngai ni chiwi khiwi wang ningrin ji na khigla jiga school nga teng dei da tam dak lega tam nawi ni chai li ining shot na example li ining shot na sa da lega na sports ngi reu chat le na khang dei
national events that apart from the bookish knowledge or the classroom they can find masal la chat le ga ibana classroom they can find tha la exam tha pam gi ji lai pa gi ji li concentration ji la kha ba thau ni ga or ngasot noi nang sot nawi relationship ji wa lung ji li chat lung chat wa hai naw lai ga tam le shei gi se hi thai la khurani ga lang mai da any organization being or ki aka singka se ji la atumwe hili atam hi phrakta khangrok wa lungjili kai kan exam sa kai kan important events le sa chi thau ga da tong hi management sa pai me khwai gi bai ne chu mong ji lam chuk man da le ji ba ji da rui thermi ngai ni an sa na mention sa ga da ngom sangai our uniform calendar academic calendar ji ma tha kai program ma ni da chan ku ye kala jili supplement sa hai a ba na ba uniform curriculum and syllabus ketar sa la ka da khu textbook school gu jidang te ser gene class 8 and below 9 and 10 board of secondary education manipur singa with the problem cha malagne whereas 8 and below here the textbook hi kai khaba expensive sana it on parents effort masa hurl sang kai khaba quality content mam thalak je sangap le jena textbook hi ile hang no je kha thalak khai kala ithum ne affordable ga sa kala ithum society li relate ka sa textbook ba hi ada uniform li singsi jiba ada pham ini ga ada mujuk jibo idea kham tha chung ga share sang rok le you platform li share sa kai phai re and then I believe la hop sai je ithum hi tong na semgurum ga kham tha je sa shok re ji hi shin ka sang le coming back to our present situation ithum ari school ma ka le thu ki da college ma ka le thu ki da what would be the possible means and ways to reopen schools and colleges itum educational institutions hi ka thaga ka lakhi apong me na khira by for example itum alternate days li ka paila itum katam now ping class aka chila tio me me na segregate sa ka paila any options si parts as an association natum na khim chuk mili kala in the coming days in the coming months khima mai sa vai plans le lag ji tio me ka share sa milo school reopen ka sawi maramle school reopen ka sawi matang le vai si pars le da isi winning khanai na sa da show ko khui ji ba makhang yi kalam sa ga pai okay sawi pai actually thadau ga interfere sa in a hi aka chan sang okay Nagaland Pashiba 5 to 10 classes 5 to 10 ka pokori ji le re klein ari khang han ba na process and association na tumna Manipur government lila district administration lila or the education ministry li na thumui choina pressure me bai kharjan sak bai jiwena khuilaga akhang han ka meolo na tum sak bai item all Manipur private schools laidak lai ka tong hi ursom da United Association of Recognized Schools of Manipur da chui banner asingli item governmently representation la mi sangai re arui kahauge the kahang ba maning le ka situation hi yang laga kalai thumai neighboring states pingli yang laga kak bai we means and we see explore sami laga itum tai laga na class 10 na class 12 ping akama public exam thara achakum la online na kup sangai re achakum la school ma ka thura jinguma class 10 we public exam thara class 12 we public exam thara chaini hi matai lag hang tai importance ai kam tai lagai na hikani hi ithumai nawra ping ta da shok nikla ga ji chi phaning laga kalai tum na online class ha dak lai we effectiveness possible kare physical class ai no comparable masa thu ja kalai tum we online class sim group ka ji ta wa hi accessible masa thu problem ko chung lai hau ja chaina ar school makala sangna pamai da drop out cases hi kachunga matai ga dale kai kana substance abuse hili traham ning samai ti haila itum thaisar dak lene ja ogu da hikta we situation ka to hi yang laga itum school oja ping no school we administrator ping no school thak laina kang sa ngai gi ji ba ning chang e jaina itum we concerned authority ping na mushoi lagla kang te state hili yang laga kang sa khwai hi ba thak laina khurami house ja kala khurami house lu ji pongai itum school ping na kala government ping na SOP struggle champai jang alternate days na ka kala batch wise na ka kala shift system na ka kala unka
parents pingwe consent ba itum khuira sa la pai cha kung muli yang ka chukung hina situation ni ka chakshi sangmai khai ta thai ka school na itum government na or long now na hiwi kikla SOPC ka chung chung tra sai salla matai la kai na wa ping na naw ra ping li hiwi maramli educate salui laga repeatedly tom chi thai laga hi itum habit aga sa laga itum yaru ya sangli school li ka da itum precaution khul laga cha drug ji darkar sala ki de khui. Okay, can you share? So originally in the supplement salioge do you think itumwi Manipur government, especially the education ministry, district administration or the ZEO hina, do you think they are doing enough for these educational institutions being wibang, or he school reopen sakwai atum, do you think in your opinion atum hotna leila, or to what extent atum ki samili leji itum lika update samilo or no opinion share samilo? Nai atum la atum we level line sagashap sadlel pai the khui itum interaction tragva malai mane Okay. kata la atum la shop tak le thang tang we situation he observe salaga chi higher up report we laga chi sadlel pai da the shan khui. Okay, you share it. Ngaicha question kuiro lumili ngahan ngai le TKS will level line schools and colleges being reopen sak vai any updates or any natumna Manipur government la district administration la ngzek da clay samida clay kharjan sa da clay or any new updates la or hine kai ga reopen sai ga phame ka rate you opinion le la ko tha le ju ka share sam la update la reopen ga sali phak mai ma lai sam re arui situation ati sura ka reopen sa se jai ra ka itum la higher authority we na ki order ga shok pa ji ba khangrai ji la phai khangrai shon la ga ma shok lak ki ji li ba itum we alung songai na ki sa ga bai lei ki ji ba hi itum na yang wa khar jan cha ba la ga sa ki ji ba hi ba alung li internal understanding lei la ga form sa ki ji or yek shok ki ji sa ga da hi da khar jan cha da lei ki ji ba hi ba hang la hang shi la khai wa nei ba hi ba ka hangai da klei ba na ba atumna lam thala kai no ocha da lei atumna le hi situation hi yang man da lei itumna la ji jiwe alung jili kharjan cha ong laga school ba hi ki mongai ne sho pai ra katam naw ka tong ka meaning sa la class hi ka tha we that a certain standard when he dan ka hi 50% ne ka lo jila or meaning ka tong ka classroom ba ji management ba ji that ji yek sok man da lei ka arui chang ba hi ba situation hi na la itum li la hi thawra ga ji ba hi ba hang shi la kai aka le ku wang le ji ga itum na direct control sa da le maning thu ga dai ba itum na pressure group aka sa la ga hi sa lo hi sa mi ka phare hi dang sak ngai hi ta sila ga ji ba hi we alung li chat tak le sau ga da ba hi ba hang shi la kai aka ne ta khui ba. Okay. Right, a question. Array ka jili na supplement la ka sao ga itum na khyang ji tran here and there public gatherings. Government level programs organized otherly chunga the ka khiwai to school hi maka wai to is it because it's a daily activity or in the public we shong aina itum khim chuk dale kuira amar song machine khang han kam le itum wi bang khina khiwang our school reopen sashi na how itum view li because there are lots of programs going on here and there organized otherly kala itum wang hi open sa ngui num pham la and then itum public aka da itum ka da appeal sa si ari TKS lila pars lila or government administration later claiming district or not that you know your state government bili ka da appeal sa we say to you means and we see jina na tiang ka share san mi you answer hi pai me tham bai khoi khida thang online bi ju han ngo bai ka hang ba gi ta ga sai online class na thang hang dak le hi arui pandemic hina itumi la achapum NEP National Education Policy 2020 implement sa vai policy ek shok mi hen the hi fast forward sa mi hen o online class ra sing dak le hi chu ya ka khnang la ha hana khi le school gai ka ba attack masar together online class hi access msa thi dak le chung ka le ni ta chi thau gi da school sa thei ba chin sai ra masa de dak le ba masa together naw so gai ka ba left behind sa thei ra arui Manipur Department of Education na online app ka lyric app tam thalai na shemai dele chile
subject jida we notes summaries kala video lessons tong sang me le khaji class line mai thi tu mai ne sang me le wo anyway ada out of the box thinking a khana ki le ga ithum tang khuli le da ya subject experts ping bai pulin sal ga schools ping pars tickets ko tong collaborate sang ol ga ithum we web based digital content him mission bai mla so that anyone can access the digital content anytime whenever they want yeah iba chibaje leng sangai do khuye tai kha khuli ramli pam da lela town li pam da lela quality at least teaching by access pai ni ga da si sangai ka khani le awi school reopening wi matang ni khara tharan hi athang hangai da isi dum kha sikni sariya min hangai da kala isi education secretary hangai da sakla khai question kala the most important question at the moment here because he mia hui kathi khringui question la rajang ogida yeah and he pa elagan quick by question kala ignore sak by question la maning lak man here who we general secretary Tedros na jagum hangai lai there is no silver bullet for COVID-19 and as we cannot eradicate AIDS and we have learned to live together with AIDS we must learn to live together with COVID-19 da hangai lai then it means and ways ka father gar sai COVID-19 li ka thada ring room ra kaji he remake the it may for COVID-19 with appropriate behavior in totality it follow sata gar sai he will maramle kala the spread sarly awareness mermaid the committee gar sai in he kyawang hanga wole jiga awareness milui da lene ka there are some awi COVID-19 hi lei dum shit ka sang conspiracy theory ne da ma lam sang la super spreader athum le da len hi bing hi le educate ka satar gar salaga penalty ming sangai kha hangai da lei ban ba hi ithum penalty moin mobile kha ithum we COVID-19 we SOP hi strictly enforce ha shabai re je kha ba we can think about reopening the schools otherwise our children are at risk ne wo yeah and show sangai na hai ne aba wala na raping na tat ka jothi ka tong thai sir dak le then he meira phapta sing khwer COVID appropriate behavior he kharnausan psycho follow sarala sa ira je khaba we can think about reopening the schools kada da sarak la jika itum health department li consult gar sai policy makers li consult ka sa gar jika itum people's representative kathum le MLA kathum kala government li approach ka sa gar sai kala CSOs ping stakeholders ping healing asan laga kada da reopen sarak la ji he itum one size fit all policy and sa pai mar ta chan koi Imphal Valley li chak pai da ji ukhul town lim sa pai ukhul town lim sa ga bai ji ramli sa pai hon the because there are many green zones so school si reopen sa ga ji ga face manner and experiment sa mal ga green zone kli le mi de lai ji identify sa mal ga let them open up kala slowly steadily the face manner and ajakum Department of Education la booklet ham thali release me how to reopen the school like for example COVID appropriate behavior saras classroom mi da sar ka no bing je tyong mai da da there are many things ta ji shokhai ne je yang ta ji sal ga sa thran ba possibility le da shan ku ye ka Manipur Imphal ma show ka khul ma show ma chi pai ni ka mai na show the clay flexibility clay ta gar sai ki wang clay ga cases si lower sa like we can open the school ka case kai ri khoda it should be shut immediately so open and shut policy ji nei adang kiwan hang out le ji ka shut sa khai daran athang online class ji it should go hand in hand yeah our online class hi lai phang wi da khne ka ithum COVID hi completely eradicate sa laga school ka phokra da chu ning chuan nei le ka tharan shoni ka ki pal ma hang ram ra and itum we thinking approach out of the box hang sakai flexibility leng sangai kala hi shem dak lei tikia sang sakai par sang sakai kala educationist ping jang concerned stakeholders ping jang ga road map hi mathalen ye sangai me ka tot sangai me shong sangai na jo ga shok do laga itum me na ra agdong ra zer ra kala she ka ki pa na tai phung ra and ye ga zak sak ga sho sai hi ra a rum sang lak yo ga ina ka khui hera tam hi yang itum we society here social structure here robust salaga thala ga church le
VS ngawat le shin long ngawat le mayar ngala long la le katam no long ngawat ser le hiping hi pulin salaga achakum iram nghui li community school a haran sai class 1 to 12 ayaran ugunda le katam no bing to ungsalaga school go shutdown sai ramjili zero green zone sa thyogi da katam no long ka thana bing na manga khning laga class 1 to 12 4 to 5 months class khira gine the tikta mo chi singja sarga tada slowly gradually I think we can start thinking about reopening the schools. Okay, wonderful. Talaga ni share sa mere ni shi arwi atang itum na khang jaga tamli dum ni shi tum la tioma mai itum educational setup arwi le dak le hi kada da improvise sa pai ra gi tioma mai le share sang rok ta le hi arwi in a ntum li wa atam khing sa ngai li shi de maramba hi important salaga arwi we situation hi mang maning la in general itum achara shung ra ga educational arwi administrative setup hi kada ga improvise sa pai ra for the administration, for the teachers, for the students and for the parents as a whole, society as a whole itu mi kada da improvise sa pai ra ji hi tioma mai suggestions ming sa ngai kuira lumi wen how pos na tio mi administration setup we improvise sagi ji masagi ji ba hi itum phapta gi ji thei gi ja kan hi internal or internal matters ni school ba ji bang ka itum we songai na suggestion mi khangai ba na ba atum li hi ji ba ji itum ma hang bai ne ji internal policy ne ocha ba ji li recruit ka sa tam ji li certain terms and condition hi accept sal ga changi ji ne chi ka tha hi accept ma sa lo terms and condition mai mi lo to itum na la chi la sa la gai ot ni administrative setup we ji li iwa hang se je ka ba da itum we parents we involvement ba hi li ma tai mi the focus sang sa ngai ku wangle jiga arui covid arui azwe atam hi li itum na phapta hui dak le or positive sala khai itum na akasam bang dak le ba hi na ga thag le jiga ara itum parents involvement hak ngai hak me re parents involvement hi le da le aina tang da ba katam kashui level hi le awi learning we pa hi li chui khamai or mani ka awa ping ju bang la knowledge le dak le ne naw ba hi ni hi thai li chat le hi thai ba hi yen school shong ai na la school shong ai na la parents involvement ba hilim tha mai da atang sar na la chi da dal hang sang ba pa mai chi ba ji lam tha mai da leng sak ngai administration shong ai na da ka teu ka flexibility ji ba hi ka da hang si ocha ba ji li athumba na chui ka mai level li pa ma wei jaw ka da or mini ka administration ja thum ni yang da le jaw ka da ocha bing ji li da khu shok kui chang ka chi ka thau policy lam leng sak ngai mani ku wang le ji ka tam na ka chui bang or ocha ba ji wi bang adapt sa gi ji environment ji or mini ka our classroom di le adapt ra sa gi ji ka tam na ba ji la ocha wi teaching with strategy lang teng de sa ro ka adapt sa gi ji bai la sak la ge je na hi tha ba hi la cha kha ta administration nam tham ida li yang sang sak ngai school a gali wacha nga chei so nai ra ka tam no ba ji wang ba sak za tra ka le ra ji ba hi li na phani ngi okay I ji ba je na tang sa okay ni share ngai cha question ku ro year mi ka shung li hi rai sangai na school run sa da sang ra ba mai re no experience le mi tu chi lang sa le shi hui ngi jai le I tu na run sa ra khai hui alung hi li na thai gu hui kina shation zagdala itumi kathaga itum educational institutions being improvise sabaira giji nan tiao mai ka itumi ka hang thing school private school jitrale ju administration ji voi cha school we dividend policy le pai ka mya kan wa thai wa la kai na sao ki da wa manga wa la kai na khu yao ma thai ga wa ka ni itum long le sang sara chao ki da ji atam jong me ra ji ba le vi thum we long le ta da education ka ji vi thum ko tong ana responsibility ji khuing rom la ka joint effort aina sa wa ka tha mai da rai ka sang hi mu khira pai mer la ka ji wi song aina itum atang na hangai da itum tangkhul we district education board ta hang wa la da ji li an o cha gi ji tra ga lai da lai atang si TKS na academic calendar syllabus and examination the trahandak leji education board we asingli lei si ji ba in aga khni thai sa ji awil umsang ngi sim ti pha kuin to idea ji ti pha ni sai ka thak mai dai thum khang dai community competition ji sa shabre ma along le thang we daily administration ji ba school ji we
principal headmaster pingwi responsibility ka chunga lei kadalla idum dada joint effort sa khangai wi maram bawa idum gatong ko hina school hina idum kharinji hine nawra pingita shamsho ngai kasi akha ngarai cha da lei laga wasi jeba idum imam ning la isi tonga ngarai ka jaw step ji kushok shapre jaina idum tada long nauru no church no idum school hili katam nau ping hili chungmai da katom mi khamai platform hi leng sangai isi tanghulwa hi we platform hi tiaw lagena thai pom hang tailiwa result public examination result shokai re jaiga tada chi chu topper pingli chu tangwi percentage hi ka khui pingli da felicitate saman la September October in the was isi crew in lei hiliwa lam hai ka aksi ka sa samang ra ta hi national pina panga gain ho na laga yang result sang bang chi tum acknowledge sa mi khwai mi ma khle hi ma pham nei kala itum wa ping la priority hi kami darka sai school na kya ho na sa lo pai my school we pai re je maning le ka school na oja ping na kya ga ho na sa lo pai simli han khung trali chui supportive environment ji wa ping na sangkhang yi ji li thum wa na mamirar le ka chila shoi hau jaw with school na la ka shop ho na se itum oja ping li ka da facilities in mi paira ka chila explore sang room se the parents meeting la chungmai da sa khawai ka chilam phala ge itum adam priority malai ka thai wai wai na meeting hall la sa pha sa thu ragi ji parents ragi ji li mi muku thum ra rai ga school ji la nga chang ga ji la ga ai ta kai itum no pha gi ji da sao se ji la ra pai ja u da itum community itum mi parents ping na la ka le itum mi ping hin la school hili Zangsar laga itum marungda joint effort aina sakasi thakmai da khuma che khura lo pai thanai re khana wasada kuira amar ka songwashin la same ariji how do we improvise ourselves ari matala kan itum educational institutions being here itum ka hada semgang room si ka hada saka phang mai ra ji jin nan la tiong mai ka share sam okay nation question jiwa ju thinking pattern ji ba bai khwai remain la tuida itum me traditional physical class learning aina itumi online learning here aju pandemic hina shong sakai da online shong sakai da it should go hand in hand in the future also jibaje deng sangai kala itumi le main education system plays ha da private sector ma na plays ha da klai public sector role chang sangai ari ukhuli le da klai public sector schools being here doing well di ba hangai ramli le da klai public sector schools chunga here kina hlam ram mathai thura ka up to the optimum masa khrak chung ka leit le ta ji ithumoi kya sing TKS we secretary lera rema da hangai ithumoi public sector schools being hila optimum level and the functions have means and ways pasang sangai jika now so kai parents kai ka ba private school effort sak shap play whereas parents kai ka ba private schools effort masakhle itum equitable education ningchang na jeka both should go hand in hand a haina ka khangda namgda bam ningla yang supplements ha ngrok laga let's push each other for excellence the jiba hangsangai yang itum schools hi sadak le hi itum future schools hangsangai our present needs mang hi focus na akama khitarkar sarar jiba ji prepare sadarkar side if kuye itum schools hi let us see beyond the four walls of the room itum tamdag lai classroom li four walls mang ni matam pai mano ara ka beyond the four walls kaji hi explore means and ways ka father ka sai our future schools should be NEP 2020 ready itum jing ran ka mang ran ai ra kaji tar sai oja bing we capacity building tar salak tele administrators bing we capacity building tar sat lai itum ok thuing je dag aya jong dang jang iPhone 13 chowai ra ada innovative sadak leje itum administrator being ocha being innovative musaga now being we learning process tele ngating rock sero ge itum adaptability issues leora and itum capacity building hitar ga sala ge ku ye kala itum future jobs ma lerang da leju bang itum we should prepare the children yeah akham we job ju bang itum skills mixing da ga sai da ku ye
kala latlu da ojaina sir ishi kya shakin sir ya mil hang khai da ojaina wa pingwi relationship build ka sa dar salak kewang le he strong sa le da naw saw ba le shem hi ada shem pham me khar ji shan ku ena ina khana uli hang sangai ba na itum arui kham shunga dishan ji mu khui thu ka akhama itum we naw snaw jiga akhama itum naw snaw jiga akhama itum we your itum society itum community hi Nashik Baile. Kaji itum the right decision kwega akham itum future ji will be at the right path. Ji hang sangai. Okay. Ning share. Ariji hang shok da hang shok la hi nghan la go itum we society hi mit thada aka ina thai kwa klai. Private schools mean hina, private educational institutions mean a government will in context to our society. Talaga na itum Manipur li Krul or Kamjong district li contextualize house. Itum we government schools like that like ni mathama ye gi we mitak lai. Jen hi Q1 ni tada itum hi avavam tala avawa ping na hi tada thei khulai hau kala kada ga na tang khang da equitable education both private run or public run government I mean institutions me it da zat pai ma na tio ga chila mention sai mala ko Hi when it comes to salary to be very frank government teachers they get much more tum khar samang da le de why the quality is not so good Jitum question sang yi hai no. Whereas private teachers they get very less salary, but the output, the product is much better. Why? Because he kuchung huli question sang sangai. The he factors kuchung hanu. He pinpoints hal hang by meaning je. Kai itum collectively fails hal issues no. Ina he raise sangai langa kiwang. Katam now he manui the lega verba we makali claini melang no. Itum family relationship ratran now rabing here taklagai na katam gusubang migrate sa khai bing here awa ni now rabing relationship here thala khai ma samane the Ramli primary schools le certainly ku gi da khali da shan kui the him tha da functions how shi jiba parents and children relationship ma thamai ba ka higher education for example sir we le higher secondary le 9 10 11 12 ka ga migrate ka sa jiba it's sa phungi da le Takna the migrate so way. Jena Kiwaina government school he optimum minor function must have to jiba question by Eva. Ada TKS itumi, student bodies being the young sang being sangai. Kala atumila masaga by means and other masaga by means like Sarah one day. So let us try to overcome the obstacle and let us bring back the glory of our public schools too. Okay. So that there is healthy competition between the public and the private schools. Let us go in hand in hand. Let us push up one another even Jesus sangai. Okay. Are kur amar hang kai da kur lumi ka ki are actually supplement sa ngai la na sangai la kan bom sa. Right. Please take your time. Ka ina hang ngai ba atumui arab government existing institution le da clipping ba hi ka da improve sa rak le je ra ka itumna ayar we ni da ba la go ba khang ba maning la school jili interfere ba ka sa ba maning la ram jili le da clipping jili tum educate ka sa tar gar sai ji bai shan gui Ramjili Ladak Lajili, Ari VA being Labai, youth being Labai, Ari church Ladak Labai, or Maninga Avava Ladak Living Jili, Talain educate Baksai, Tagar Sai, the Kui, Lang Meda Jibaji, Ishitikas, Viatu Hili, Ishi plan the lay, Pabondale, education tour, Kitui, Amingena Zatlaga, a village area or the Kurt Ruxini Rangurung by Apam Gatajilila, that the Jibajili Tumnaji, Ranvang Randale, school Bajili Vagazang, school Bajili Batang Habajiva, Atumushong complain or Kikira the Lega, Jibatin to the administration Chong Hili Leda Kling and I by Pusami, Arajong by Yang Sangi Zibawa itum by Yang Sang Ting by Jigapai Maning together. Ramjili Leda Claping J. Atumnagatioga, Mikrak Maida or Maninga Nagatioga, Lungsan Maido, or Tani Java. Improve sabaira gi we itum we take a quille over the or itum opening lay over the jibaji itum the jim bachuk mamandale chitaka tada kutak deliver mong jeram ragjiba jiba lay from haine ngai ron the wang che how by jibaji the shit kasang lay the look. Panai. Concluding remarks. Kanawasada 1 minute each intumna yarili appeal sab naila any suggestions or anything that hang ngai concluding remarks 1 minute each 1 minute each queer say Karisada queer year make sure the queen. Later lay situation hilly school Makapaila school the Ojapen and the shop or not hot nami delay. Parents being
hakla gai opportunity khamine inauli ina oja sagi ki jatam ji hine da phaning khoi milaga nawi lari katam shili active participation ji khui milo mina hisalo hi thalo da muchi zu milala itum khang cha we normal life wa long li ring thai wa la nauli educate sa se apom khang taili online private tuition la hopok laga manga wa la gain very tam dai itum lo hi adapt sa thai mai wa thak line hi pick up sa tam se ji wa ping le hi sak line bil sangai ning share thalaga na share sa me re kham ta tuine kuira amar ka somochin nan la ku sang sa da na we wan sak la khai tui yaru li ka share sa me la mirin li masam bang rak tak le tam akhanai ajui pandemic ki the all of a sudden at a shock in moment to feel sad like ka hili khang je longli thum mang je the thu ka ithum siman ka bai lai and ithum mai kya shi khang ya bo bingli appeal sanga e kala kadam no bingli appeal sanga e ngaje dak le lung hili oja bingli cooperation ma thala next sense hal ka schools bingli cooperation ma thala next sense hal ka ithum psycho atep sarum sai ngaje room sai kala chui khmai thak ji ka hwai sa sa da hangai kham tha tuine ning shi chang ka dai khana osa da kuira lumi nanala no closing remark kam ajo atam hi thada technology li advance sala ka atam saw da itum hi changes liva tap sap lung ra gi ba hi ba hangai hi masa hui thu ra kha hi we lost ba hi ba itum na phungba bam gi ji nei technology ba ji wang loss sa gi ji mening nei da hangai ji thau da itum we arui leidak le hui system ba hili or leidak le ju means chi chin laga sagi gi jiwa alung jile awa wa na la thalaga ni corporate sami lo lang mai da oja bing jin la tolop te o we or itum physical or emotional attachment ji katam na ba jili ma lei thu e jaw ga da neglect sa gai ba ji lam sa lo kyu wang le ji ga oja ba ji commitment and dedication ba hi la awa wa na chat sang rum da le gi ji ba hi la thing sa ngai school we administration ni shongai na la leidak leipa hi ka tha da improve sa pai mai ra gi ji ba ji ocha bing ji li atam li training la ming sa ngai khuwang le ji gai pai itum li ka thar leidak lei sau ga da ka thar ba hi matha ga mai ji itum training mi man la ka ji da improve sang sa ngai gi ji ba ji da ji hang la ko ning share aja itum na education amidst the COVID-19 pandemic ji min lagai na khia shi khangi ya oja ka thum kuira yarmi ka shung kuira amar ka somo shikara kala kuira lumia hung shin shik thum na ralaka itumli mai sign min laga ni shira sa ka chung ka ning sharing pai ni shik thum ne ta da razang mi shirak sa manga aina itum ni ka chung na thaising khui tam khui sam phang hai ra da shit sangai kala itum alungli myth le da confusions skeptical sa laga na speculate sa da chung ka clarify sa me da shit sangai ida da itum khok yang ka sa laga itum education system hi itum arwe itum na face sa da issues being overcome sara kala matha khamai chui khamai thak chil kara gi chi shit ka sang lai pars la tks la itum yaru ashang wala jang la itum sem kang room sei gi la pil sanga ye kala ma tala kai na itum we awawa katam now being ojang ran thum le da hangai itum we lari katam ka shahiwa mai thulung ka thane da hangai akha hina ojang ran ne school ne akha hina awawa ne akha hina katam now ne ka thum hina ning sing hai ka wa itum chathon talai nang gui bai akhana kongli hai tran itum balance sum chali ne chana itum role ka tonga we itum role ngariau ran chi thalai ngariau share se ka tam na la ning sang la ga na commitment lai la ga itum tam se o chang ran la sak la ga na atam ku shok ka tam na pin sem na kra da sadak le hili itum ka tam na la corporate sa se aba wang ran la corporate sa se ka tam na pin li sem la kra da le dak le o chang ran na thum na ning suita khala masalo let us overcome this together ava wa na thum na la school na sadak le oja na chami dak le hili ka tom sa da naung rali lam thama yang sang la ka itum khamata society sem kui sei gi ji hangai yaru itum psycho bhapta gi ji hi ka wa khigla ji ka wa the most important thing itum li khigla ji ka wa
education ne itum na naungrali they are the pillars of our future hi the hanglaga itum naungrali masen tuaga itum khongwing saure itum ka kapik na saure juwine itum priority hiwa katam nauli lari katam ka sheli misei gi ji hangai tangku katam naw saklong na than ka sadak lai Principals Association of Recognized School na than ka sadak lai itum corporation misei itum corporate salaga akhaina ka katong rok laga kamata society sem ka sei gi ji appeal salaga na tum sai korali ningi shimidale achuwe the talk with Sorintan Haure li rangrum kamyuwa Wednesday 7:30 p.m. li itum sai kora sampang serlu shit sei gi hanglaga mang pame ser sei ji with sadle 3-in-1 Hotel 3-in-1 Hotel 3-in-1 Hotel Chahongnam Shopping Complex opposite Ukrur Town Hall Pungretang Ukrur 3-in-1 Hotel hili Tangkho Nagawi Hanyumang Majila Miyor Katewi Hanyula Kashai Sampangra 3-in-1 Hotel hina Yarili Organic Spices Langmaida Tangkhor Kapungli Sam Kapang Tingna Rahawi Spices Sanglaga Hangakui Shai Kapa Khangayam Hamhan Hangidale 3-in-1 Hotel hili Mishakha Langda Charang Kabai Dining Room Ladele Langmaida Sports Team Music Band Missionaries Hikatata Rangasam Room Kawai Kamotarila Ladele Thoding Chirjomri Razamida Jingri Ringpasur Rangasam Kwimilo 3-in-1 Hotel Li Marison DVD Arihon Moholak in the later Kale Marison DVD hi CLC Pungritangli Karodale Marison DVD Li Sampangra latest Tangko films, Korean dramas, English, Hindi, Tamil, Manipuri movies Langmaida Kangadade film album Ayur Ayayawa Marison DVD Li computer work color mobile servicing Hikatata la Samidale Ramilo Marison DVD Li Rakabong Milo